الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita baca as usual Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, harap semua sihat insya-Allah. Okey. Kita dah masuk, sekarang ni kan bulan Syakban. Semoga yang dah bayar apa tu? Yang belum bayar puasa, boleh bayarlah, boleh start bayar puasa. Okey, mungkin ada yang masuk lambat, mungkin nak buka puasa semua kan, dan nak solat semua. Okey, tak apa. Mari kita start dulu lah insya-Allah. Okey, insya-Allah tajuk pada hari ini healing through sending salawat to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tahu dalam kehidupan kita yang first kali adalah Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala yang maha perfect, okey, yang sangat perfect. Yang kedua adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-dua sosok yang penting untuk kita, Allah SWT dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua ni adalah sebenarnya kita punya kunci kejayaan. Okay, so last week kita dah belajar sedikit about heal through istighfar kan. So maknanya dalam kita punya hati, kat dalam kita punya heart ni, dia ada bintik-bintik hitam, bintik-bintik yang maybe daripada kita punya trauma, daripada kita punya disappointment, daripada kita punya grief, semua tu ada dekat dalam. Dan daripada situlah sebenarnya dia akan bertumpuk-tumpuk, dia akan kotor. So daripada kotoran tu, macam mana kita nak bersihkan is istighfar kan. I dah tunjuk dia punya analogy kan. So istighfar itulah yang dia akan unclogkan, dia akan bersihkan apa yang dekat dalam. Okey, itu istighfar. Dan kemudian istighfar juga dia kalau kita baca istighfar sehari kita baca. Contoh kita buat salah hari ni, kita baca istighfar hari ni, esok kita buat salah, istighfar lagi, contoh kan. Even kalau kita belum lagi perbaiki kita punya behavior, ataupun kita belum perbaiki kita punya dosa lah yang belum lagi kita overcome, okay, kita take control of that, tak apa, asalkan bila kita istighfar, insya-Allah daripada situ Allah yang akan guide kita sampai kita stop buat maksiat tu. Allah akan guide kita sampai betul-betul kita punya hati ni prepare untuk benda yang baik. Okay, so istighfar is kunci dia. And hari ini kita akan belajar about selawat yang insya-Allah pun akan lightkan the way. Okay, kalau istighfar tu dia punya kunci, okay, kalau selawat ni dia akan terangkan bilik itulah yang kita masuk tu, tempat tu dia akan menerangi insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan heal dengan selawat juga. So kalau kita ada connection dengan Allah, itu namanya solat. Kalau connection dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah nama dia selawat. Okey? Dekat kan solat dan selawat. So itulah kalau kita nak hubungkan dengan these two. Solat, selawat. Okey? So insya-Allah, okay, first part of yang I nak share insya-Allah is Nabi sallallahu alaihi wasallam pun seorang manusia kan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW walaupun seorang nabi, tetap Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Muhammad tu fizik dia seperti kita. Okey, seperti manusia biasa.
Okay, so struggle yang ada pada Nabi Muhammad SAW is bukannya coincident, tetapi memang yang Allah tetapkan. Okay, so struggle yang ada pada Nabi SAW sebenarnya ada pada kita. So our struggles was once Prophet Muhammad SAW punya struggle. Okay, kita tengok. Okay, so kalau kita nak kaitkan, kita nak relatekan our childhood ataupun our growth daripada kita kecil sampai ke kita dewasa. Okay, our struggle sebenarnya tak lari daripada struggle Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW grow up without father, kan, ketika ayahnya dah meninggal dunia dan kemudian dibesarkan oleh ibu dia sekejap aja. Kemudian Siti Aminah meninggal dunia pada Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun. Kemudian after that Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib is datuk Nabi SAW. Kemudian meninggal juga. Imagine pada umur yang kecil Nabi Muhammad SAW dah hadapi that loss dah. That grief dah ada dah. Attachment towards mother, Allah SWT terus ambil. Okay, kemudian attachment to datuk pun diambil. So Nabi Muhammad SAW grow up without father, without mother. Kemudian atuknya meninggal. Kemudian dipaskan, pass from home to home, daripada rumah Abdul Muttalib, datuknya Nabi SAW, sampai ke rumah Abu Talib, pada pakciknya. So kecil-kecil lagi dah rasa macam tak, no sense of belonging. Kita pun sometimes kita rasa macam tu kan. Maybe ada daripada kita bila kecil-kecil bapak meninggal, ataupun bila kecil mak yang meninggal, atau mak kerja. Mak bapak kerja, ataupun mak bapak tiba-tiba hilang dari radar. Ada kan? Tiba-tiba hilang. Tak tahu dah cerita dah tak dengar dah cerita dia, handphone number pun dah tukar kan? Kita dah tak tahu. Kita pula rasa bila kita kecil kita rasa macam tak ada sense of belonging. Nak complain, nak mengadu dekat mak tak ada kan? Sometimes nenek kita yang jaga, sometimes uncle, auntie. Ada orang pun yang kecil-kecil dia tak ada orang yang jaga dia. Bibik jaga, atau bibik pun kadang tak ada, dia ada yang seorang dan sebagainya. So kita punya life can relate to life of Nabi SAW yang bila kecil pun tak ada that sense of belonging. Okay, kemudian pada usia yang muda Nabi SAW ada responsibility, early responsibility. Nabi Muhammad SAW gembala kambing. Kita tahu kan Nabi mengembala kambing, jaga kambing kecil. Pada usia yang muda lagi Nabi SAW dah kerja. Okey, ada daripada kita yang muda masih muda kena kerja, ada kan, kena part time lah. Part time kerja kat mana? Kat McDonald lah, dekat manalah kan, tempat fast food punya tempat ke, part time jadi Grab, Grab ke. Because apa? Because nak kena sometimes kita kena bayarkan duit bil kat rumah, bayarkan sometimes ada yang bayarkan hutang mak pun. Hutang mak, hutang bapak, I tak tahu ada kat sini yang kena bayarkan hutang mak, hutang bapak dan sebagainya. So bila kita kecil lagi dah kena take responsibility. So benda tu lah sebenarnya nama dia, kalau dalam istilah psikologi nama dia is forced adulting. Okay, kita kena jadi adult tu pada usia yang sangat muda. Okay, so macam tu lah. So Nabi SAW pun ada this responsibility daripada kecil. Sometimes kita nak tengok macam, sometimes kita rasa macam curse lah. Bukan macam curse tau. Dia macam susahnya kan. Kita kecil-kecil patutnya jadi budak kecil lah kan. Ataupun remaja, yelah buat macam remaja lah kan. Jumpa kawan dan sebagainya. Tapi sometimes kita terhalang. Dan Nabi SAW pun terhalang. Mungkin sebab ada protection from Allah SWT. Okay? Sometimes terhalangnya kita pada sesuatu bukan sebab Allah nak kasih kita membesar, susah payah ke, tak. Sometimes it is a protection from Allah Subhanahu wa taala. Banyak sometimes hari ni. Okay. Alright, so kemudian Nabi SAW was betrayed by family and relatives. Kita tahu kisah ni very famous. Abu Lahab, dia pakcik Nabi, tapi dia yang paling against Nabi SAW. Dia tak suka, dia benci apa yang Nabi SAW bawa. Dia seolah-olah macam kalau Nabi tu happy, dia tak akan happy.
Macam betul-betul jadikan Nabi tu sebagai enemy dia. Sedangkan Nabi SAW tak pernah pun, satu kali pun tak pernah tinggikan suara kepada Abu Lahab. Okay, so kita tengok dekat situ. And isteri Abu Lahab pula, every single time Nabi SAW lalu, dia akan letak duri-duri sengaja. Duri-duri tu dekat road yang Nabi biasa jalan malam-malam. So kadang Nabi jalan tu terkena, luka kaki dia berdarah dan sebagainya. So betrayed by family. Kita pun bila kita kecil ataupun sekarang pun kita dapat betrayal from kita punya family kan. Sometimes ada yang kata nak jaga secret kita, tak jaga, pergi cerita dekat adik-beradik kita yang lain, cerita dekat mak bapak kita, betul, about secret, about sometimes talk bad about us kan dekat belakang kita. Tu semua is betrayal, and Nabi SAW pun ada an experience that betrayal. Okay, grieving from loss of loved ones Nabi SAW hadapi at that moment. At that moment yes, ada drill dekat atas. Okay, so jadi Nabi SAW pun experience grief daripada kehilangan Sayyidatina Khadijah, dari kehilangan Abu Talib. Dua-dua ni is orang yang sangat-sangat dekat dengan Nabi SAW. Okay, untuk apa Allah SWT ambil mereka adalah sebenarnya untuk pisahkan Nabi dan make sure, bukan make sure lah, dan membuatkan Nabi SAW tu betul-betul bergantung pada Allah SWT. Okay, so sometimes dalam kehidupan kita akan rasa macam kita ni tiba-tiba tinggal seorang. Kawan-kawan semua dah tak kawan dengan kita. Adik-beradik pun semua dah move on, maybe dah kahwin. Parents pun kita yang kena tanggung. So they are not our safe space. So kita rasa macam kita sendiri dekat dunia ni. Kita rasa macam kita lonely kan. Sebenarnya bukan kita seorang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang nak teman kita. So that is what happened to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang nak kasih attention tu. Okay, dan Nabi SAW afflicted by black magic. Orang dengki dengan Nabi. Ada seorang bernama Labid bin A'sam. Ni cerita sikit lah, sebab nanti kita akan pergi more to kitanya emotional. So afflicted by black magic, sihir. Okay, namanya Labid bin A'sam, yang dengki dengan Nabi SAW. Nak Nabi SAW jatuh sakit, dan benda tu buat Nabi sampai confused dengan apa yang Nabi SAW buat. Macam seolah-olah dah buat tapi actually belum buat benda tu. Okay, tapi benda ni is apa yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Means dia tak ganggu, tak affect wahyu Nabi SAW, tak affect apa yang Nabi SAW catat lah dalam apa yang ada dalam Quran tu, memang Allah SWT jaga. Okay, cuma at that moment aja Nabi SAW kena sihir, kemudian Allah turunkan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. That's where Allah SWT betul-betul cure Nabi Muhammad SAW. So even Nabi SAW pun disihir. Kalau kita disihir, jangan sedih. Okay, kalau kita disihir tu kita kena lagi kita boleh relate dengan Nabi Muhammad SAW. So, and orang-orang yang sebenarnya didengki ni sebenarnya dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lagi makin orang tak suka kita kan, makin sebenarnya kita ni di sisi Allah tu kita special lah, insya-Allah. Okay, so multiple rejections and bad treatment. Nabi SAW paling banyak di reject. Okay, paling banyak di reject. Reject daripada family sendiri, daripada some of Bani Hashim, rejected daripada uncle-uncle Nabi, rejected dengan society. Satu apa tu, kalau orang lalu depan Nabi je kan, semua kata kau ni apa tu, gila lah, Nabi ni tukang sihir lah, magician lah, macam-macam. Malukan Nabi. Nabi dapat rejection dekat mana? Dekat Taif. Sampai kena halau dengan batu, sampai kena kejar dengan campak batu sampai berdarah. Nabi Muhammad SAW. Bad treatment towards Nabi SAW. Macam-macam. Dimaki hari-hari. Padahal Nabi SAW selalu akan jawab dengan yang baik je. So kita tengok diorang punya the bad treatment. So sama juga, and benda ni boleh relate dengan kitanya kehidupan. Kita banyak sangat terima rejection.
some of us, okay, some of us terima rejection daripada family, rejection, maybe mak kita sendiri pun tak nak sayang kita, atau bapak kita sendiri pun tak nak sayang, ataupun ada comparison, ada bad treatments kat kita, dengan anak lain okey je, dengan kita je something, ataupun kita punya kawan-kawan, kita dapat that rejection and all. So kita pun mengalami seperti mana Nabi SAW alami. So sakit tu sebenarnya sama. Okay, sakit tu sebenarnya sama. Because we are built the same. Kita human. So kita ada emotions. Okay, Nabi SAW pun ada emotions. Kemudian Nabi SAW pun di guilt trip juga. Okay, di guilt trip pada bila, kalau kita ingat Islam di boycott selama 3 tahun kan. At that moment, Abu Lahab kata, inilah kau Muhammad, kalaulah kau dengar apa kita cakap, kau punya kaum ni tak akan tersiksa. So guilt trip Nabi Muhammad SAW. Kononnya Nabi kena stop dakwah. Kalau tak stop, selagi tu umat Islam akan diboykot dan mereka akan tersiksa lah sebab tak ada makan. Sebab boykot tu tak boleh makan, tak boleh jual beli, tak boleh kahwin dengan diorang semua tak boleh. Okay, so memang kesian sangat at that moment. Kita imagine Nabi SAW yang sangat menyayangi, yang sangat penyayang, kena buat benda yang macam tu, kira kena lihat orang lain tersiksa, itu satu macam kira heartbreak untuk Nabi SAW. Okay, dan di manipulate lagi at this moment, yang ketika Nabi SAW sedih sangat ni, Allah SWT sebut dalam Quran, Allah kata apa? Aku tahu, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk. Aku tahu bahawa kau punya hati ni yadhiqu sadruk tu very overwhelmed dengan dengan their words. Allah kata yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kemudian Allah kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah dan sujudlah. Because at that moment Nabi betul-betul tengah down. Tak ada pun satu yang boleh merawat kecuali bila ada connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay? So kalau for example kita rasa rejected, kita rasa kita rasa sedih, kita rasa di-manipulate, di-guilt trip, kan? Allah ada sebut dalam Quran, Allah kata tasbih, sebut nama Allah dan betul-betul sujud. Means betul-betul kira connectkan kita punya self kepada Allah. Maknanya cling ourselves to Allah SWT. Anchor kita punya diri kita kepada Allah SWT. Sebab once kita anchor kepada manusia, diorang akan disappointkan. Anchor lah kita kat spouse kita akan disappoint kita. Anchor lah kita dekat kawan-kawan kita satu hari pun akan disappoint. Kawan-kawan kita satu hari pun akan tinggalkan. Tapi bila kita anchor ourselves to Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan find ketenangan. Sebab tak ada satu pun yang perfect kecuali Allah. Okay, so at this moment pun Allah kata dengan Nabi SAW, wakum minas sajidin, jadilah seperti sujudlah. Allah kata, sujudlah. Maknanya kenapa? Because at that moment dah kena ada connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay, so walaupun ada this type of struggle, all of these struggles, Nabi Muhammad SAW buat apa? Nabi SAW even after dah dihina, dah di boycott and everything pun, bila Fathul Mekah, bila dibuka kota Mekah tu kan, bila umat Islam boleh masuk dan ada that victory, Nabi SAW instead of seeking revenge, instead of boleh hukum orang-orang yang before this berlaku zalim, Nabi tak buat gitu. Nabi buat apa? Nabi kata pergilah, you are free. Itu je Nabi cakap. Okay, orang yang dah torture Nabi sampai darah-darah, yang boleh buatkan Nabi sampai terduduk dekat bawah pokok, yang buatkan sampai Nabi tu sedih sangat, tapi Nabi choose untuk maafkan. So itulah Nabi SAW. Dan bila kita fikir, bila kita betul-betul duduk dan kita ingat balik Nabi Muhammad SAW, kita akan find soothe. Kita akan find satu ketenangan yang kita tak akan dapat jumpa. Kan? Bila kita ingat Allah, bila kita ingat Nabi SAW, kedua-dua bila kita ingat, kita akan rasa sangat tenang. Because they are very, very gentle.
Okay, yang tak ada orang, ada satu orang pun yang kita jumpa as gentle as them. Okay, and as forgiving as them. Orang kat dalam kat dalam dunia ni banyak yang suka dendam, suka revenge, suka benda-benda yang jahat, suka balas. Tapi Allah dan Rasulullah SAW tak, bukan macam tu. Okay, so jadi kita pelan-pelan kita boleh duduk, bila every time kita down, kita fikir je tentang kebaikan Allah, fikir tentang kebaikan Nabi SAW. Okay, so the pinnacle of noble character, apa dia? To have the power to take revenge, yet to choose forgiveness instead. Okay, Nabi SAW ada power tu untuk seek revenge. At that moment memang Islam dah menang dah. Bila buka kota Mekah tu, Islam dah menang dah. Tapi kenapa Nabi tak hukum? Because Nabi choose untuk forgive. Allah Subhanahu Wa Taala ada power untuk tak maafkan kita kan? Ada power untuk masukkan kita dalam neraka. Tapi Allah tak nak masukkan. So Allah cipta satu benda, nama dia istighfar. Untuk kita just seek forgiveness, dan kita tak perlu pun masuk neraka. Terus saja masuk syurga. Okay? So sometimes kita memang ada dalam kita punya hati ni macam nak revenge kan. Macam sometimes kita rasa ada most of kita punya kehidupan kita, maybe kita di abuse, kita di people treat us badly. Okay, memang tu semua tak boleh justify lah kan mereka, apa yang mereka buat tu. Tapi kita sendiri, kita boleh choose to forgive, not for them but for us. Okay, sebab kita yang perlu heal. Diorang sedap je tidur dekat rumah, tapi tak rasa bersalah. Tapi itulah kita yang kena tempias, dan kita yang terpaksa nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, sebab orang yang sedih dekat sini, insya-Allah, yang kecewa, sedih, yang sabar, insya-Allah dia akan dapat syurga yang paling tinggi nanti, insya-Allah, di akhirat. Okay, so when kita remember Nabi SAW, bila kita selawat, apa yang kita remember? Bukan kita kena ingat je selawat tu apa ya, Allahumma salli ala Muhammad, macam mana nak hafal. Okay, bukan hanya hafal. Okay, bila kita ingat Nabi SAW, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, is actually kita remember the mercy of Nabi SAW. Kita ingat balik cerita-cerita, kita ingat balik bila Nabi kena maki, Nabi diam aja. Bila Nabi was threatened untuk bunuh pun, Nabi tak buat pun, tak hantar orang untuk bunuh orang tu ke, tak ada. Tak ada buat anything pun. Nabi dengan takutnya keluar daripada rumah. Dengan takutnya keluar pergi sembunyi dekat Gua Hira. Okay, does that mean Nabi weak? No. Dia bukan Nabi tu weak and Allah tu tak bantu Nabi, but that is how Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kita. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kita bahawa Nabi pun experience takut. Okay, Nabi pun experience kena threaten. Kita pun sometimes kita kena threaten pun kita takutkan. Tapi itulah, walaupun dalam that situation pun yang Nabi takut, berapa lama dekat dalam gua pun, tetap tak hilang rasa kasih sayang tu dalam hati Nabi. Okay, kalaulah Nabi tu kasih sayang dengan orang yang bukan Muslim, dengan orang yang menghina Nabi, dengan orang yang mencederakan Nabi, orang yang hurt Nabi, kalaulah Nabi itu very very forgiving, apatah lagi dengan kita yang trying our best untuk solat, trying our best untuk jadi orang yang baik. Lagilah kita dapat kasih sayang Nabi SAW. Okay, so bila kita selawat, kita akan ingat the gentleness of Nabi SAW. Yang Nabi ni macam father figure untuk kita, yang kita tak dapat. Kan? Nabi sentiasa yang akan validate kita. Yang Nabi sebenarnya kan, Nabi sebenarnya setiap kali lepas habis solat akan doakan untuk kita. Setiap kali habis solat akan ingat kita dan akan doakan untuk kita. That is how thoughtful Nabi was. And even sampai sekarang pun roh Nabi SAW di sisi Allah SWT pun masih minta ampun untuk kita di hadapan Allah SWT. Okay, tak ada orang yang sayang kita macam tu. Tak ada. Okay, selain daripada Allah SWT. Okay, kemudian Nabi SAW bila kita selawat, kita macam ada dalam this safe space. Because Nabi lah kita punya safe space. Okay, Nabi sebenarnya pada satu cerita, satu hadis Nabi SAW,
ada pada satu ketika sahabat ni dia tanyalah, Nabi datang dekat masjid tu senyum sangat. Dia tersenyum lebar-lebar. Sahabat kata, wahai Nabi SAW, kenapa kau tersenyum happy ni? Kan? Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, aku baru terima berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesiapa yang selawat atas aku, kira umat lah, umat yang berselawat atas Nabi SAW akan dapat 10 kebaikan. Dan kemudian dapat 10 kebaikan, kemudian dihapus 10 keburukan. Bukan sahaja dihapus 10 keburukan, dapat lagi 10, dinaikkan 10 darjat. That's why Nabi SAW sangat happy. Padahal benda tu bukan untuk Nabi, untuk umat dia. Tapi happy sangat, happy semacam. Kemudian dan sahabat kata, apa tu? Ni kira this is berita gembira Nabi SAW ni is because of his umat. So that is how Nabi concern sangat dengan kita and happy. Maknanya kalau 10 kebaikan tu kita diberikan, maknanya dihapus 10 keburukan. So for example kita buat dosa and dosa tu besar 10, for example ada 10 dosa yang berlainan. Kemudian bila kita selawat, insya-Allah Allah akan hapuskan semua tu. That's why Nabi SAW sangat happy. Okay, kita pernah tak ada orang yang sayang kita happy because kita berubah, atau orang yang sayang kita tak suka kita berubah. So kita kena tengok, is it the circle yang kita be in, is it betul tak? Kalau orang tu happy bila kita berubah, maknanya tu circle yang baik. Okay, so kalau kita dapat jumpa orang yang baik-baik, simpanlah mereka, insya-Allah. Dan kita ada yang most perfect. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita ingat, bila kita remember Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita remember that kita sebenarnya matter. Okay, ada orang yang care kat kita, which is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, cakaplah kita punya parents ke, cakaplah kita punya kawan ke, care ke, ada one time mesti diorang akan selfish. Percayalah. One time mesti diorang akan dulukan diri diorang. Diorang akan dulukan themselves, ataupun selfish ke, kan, dulukan their family ke. Letaklah, dia mesti ada things yang tak perfect, because kita memang tak perfect. Okay, kita mesti akan ada selfish, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam love us selflessly. Okay, so memang kita tak akan dapat that kasih sayang dekat elsewhere. Okay, itu tentang tadi tu tentang Nabi punya struggle is kita punya struggle juga. Okay, part lah of kita punya struggle. Okay, the second part, kenapa and the psychological impacts behind kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita kata, selawat, tapi kita tak tahu the benefit of selawat. Okay, benefit ada orang tahulah yang tadi tu kan 10 kebaikan and everything. Tapi sebenarnya ada benefit ikut psychological kat dalaman kita. Sebenarnya dalam ni dia ada impact bila kita selawat atas Nabi SAW. Okay, apa impact dia? Kita tengok dulu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Okay, indeed there has come to you a messenger from among yourself, which is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah letak kat sini min anfusikum, among yourself, messenger among you? Because kalau kita among us, kita rasa apa? Kita rasa disappointment, betul? Sometimes kita rasa exhaustion, kita rasa sedih, sometimes kita rasa marah, kita rasa semua feeling dekat dalam tu. Apa yang kita rasa pun apa yang Nabi Muhammad SAW rasa. So Allah kata, Allah datangkan a messenger yang ada the same emotional capacity, emotion kita sama. Okay, kita yang rasa. Dan Nabi SAW grieve kalau kita suffer. Nabi SAW ada this empathy yang walaupun kita tak kenal Nabi, ataupun kita tak rapat dengan Nabi ke, Nabi tahu kita punya sufferings. Nabi tahu yang you sakit. Okay, any one of you. Nabi tahu yang you sakit. Nabi tahu yang you tengah ada ujian. Nabi tahu yang you susah nak keluar from this difficult situation. Nabi tahu yang you tak tahu apa nak choose dalam kehidupan you sekarang. Nabi tahu. And Nabi pun ikut sama-sama rasa sakit tu. Okay, he is deeply concerned for you. And Nabi yang selalu doa untuk kita.
Sometimes kita nampak kita tak doa tapi kenapa macam senang pula. Kenapa macam tiba-tiba Allah angkat certain things. Sometimes because of doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And to the believers, Nabi sangat-sangat baik, sangat-sangat merciful. Kenapa Allah letak nama Rahim tu untuk Nabi juga? Kan nama Rahim tu kan untuk Allah kan? Allah Rahman Rahim kan? Kenapa untuk Rahim ni merciful pun ada pada karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because Nabi ada this complete kasih sayang tu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalaulah kita rasa tak ada orang yang boleh maafkan kita, tak ada orang yang boleh terima kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terima kita. Okay? So that is how Nabi tu very very concerned and very important dalam diri kita, dalam hidup kita sebenarnya. Okay? Kalau kita selalu fikir tak ada orang yang sayang kita, ada. Nabi sayang kita. Okay? Rasa kita sendiri, tak, kita tak sendiri. Nabi ada dengan kita. Okay? Sentiasa fikir Nabi ada, sentiasa selawat. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So why bila kita baca selawat tu dia healing? Kenapa dia calms kita punya mind? Because bila kita selawat, kita fokus on Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita fokus on someone yang pure. Kita fokus on someone yang sangat safe, yang kita tahu bila kita ingat Nabi, there's nothing bad about Nabi. Okay, there's nothing bad. Kita duduk, kita sedih, kita ingat Nabi, kita ingat yang Nabi very loving dekat kita. Cuba kalau I cakap okay, kalau kita sedih, ingat kita punya pasangan. Ya Allah, nak ingat pasangan. Sometimes ingat dia punya dia punya tipu, ingat ingat dia punya past kadang kan. Kita ingat dia lupa nak cuci baju, contoh kan. Ataupun sometimes kita ingat, bila kita ingat kawan kita ingat how dia betray kita ingat how bila dia senang aja, bila kita senang aja dia cari kita, bila kita susah dia tak ada. Susah kita nak fikir orang lain, nak fikir someone good, sometimes ada juga pada dia yang tak baik kan. So susah kita nak find that safety in them. Tetapi bila kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa semua yang baik-baik. That's why selawat tu dia akan calmskan kita punya mind. Okay, kemudian selawat akan calms kita punya nervous system. So nervous system kita akan shift. Okay, akan shift from nervous, from anxious, akan shift to safety. Okay, so kita akan rasa safe lah, because kita ingat Nabi Muhammad SAW yang perfect. Okay, kemudian kemudian kita ada loving phrases. So bila kita selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan selawat dengan phrases yang sangat-sangat cantik lah kan. Nanti orang, for example tadi kita start kelas kan, ada selawat qamarun kan, very very sedap, very menyentuh hati. These loving phrases, bila kita baca selawat kan, semua these loving phrases akan regulatekan kita punya emotion. That's why selawat dia akan calms your mind. So kalau orang cakap selawat ni tak boleh, means there is lack of knowledge. Okay, bukan dia tak bagus ke apa ke, no, because maybe lack of knowledge bahawa selawat ni sebenarnya dia heal part of us. Okay, so rhythm lagi dia akan calmkan kita punya nervous system. Ini apa yang Allah create us, apa yang Allah build. Kalau benda tu tak boleh, Allah tak akan create. So benda-benda ni lah yang sebenarnya akan calms. Cuba kita tengah sedih, kita buka lagu rock, ya Allah, lagilah dia haywire dekat dalam. Okay, so indeed Allah and His angels send blessing upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. O you who believe, send blessings and peace upon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even Allah and the angels also send blessings upon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because apa? Because as kalau malaikat send blessing, maknanya berikan rahmat dan doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kasih sayang. Kalau kita berikan selawat tu means kita send our salam
kan, send our salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga doakan untuk Nabi SAW, sebab bila kita send selawat means actually a part of us yang heal. Okay, Nabi memang ada pada his level. Okay, memang Nabi ada rank yang tinggi, tapi kita selawat bukan untuk tinggikan rank Nabi, tapi untuk kita healkan part of us kat dalam. Okay, that's why kita perlu selawat. Okay, story of a man saved at death. Kita pernah dengar tak cerita ni? Siapa pernah dengar? Cerita pasal dia seorang lelaki ni, dia pendosa. Biasalah kita kan, macam kita contohlah, macam kita buat dosa kan, sometimes ada hari yang kita rasa macam very motivated untuk buat, ada hari yang kita buat dosa and everything. So this man is like that lah, sama. Okay, sama. So dia meninggal. So bila dia nazak tu dia punya muka hitam. Okay, dia check sekejap tak pernah. Okay, so I cerita. Okay, so satu hari bila dia tengah nazak tu, muka dia hitam sangat. Okay, dia hitam sangat. Habis ada moment dia nafas pun, kalau kita pernah nampak orang nazak kan, kalau kita pernah witness orang nazak, dia punya nafas very very fast kan. Sometimes ada bunyi, so nampak macam very very struggling nazak kan. Then bila nampak muka hitam tu, ada orang yang pergi dekat dengan dia, dengar dia bisik, dia punya bibir tu start to say something. So, rupanya bila dengar dia tengah baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Rupanya this person, walaupun dia ni tinggalkan solat ke ataupun dia buat dosa ke kan, tapi dia tak pernah tinggalkan selawat atas Nabi. So dia every time selawat. Okay, every time dia selawat. So apa yang jadi bila dia sebut tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, after that terus muka dia terus cerah, terus muka dia tu terus putih balik, terus nafas dia tu calm balik. Okay, then after that Allah ambil dia dalam keadaan calm, dalam keadaan peaceful. Allah ambil dia. So the crowd yang kat dekat sekeliling dia, surrounding dia, rasa macam miracle. Memang miracle. Memang miracle. Imagine orang muka hitam, tiba-tiba bila dengar dia baca selawat ni je, dia whisper, dia selawat. Kemudian terus tukar dia punya whole body dia terus jadi cerah, dan dia punya nafas calm down, terus Allah ambil dia. Okay, nak menunjukkan that selawat, that Nabi SAW, bila kita selawat atas Nabi tu kan rahmatan lil alamin, betul? Nabi tu rahmat, mercy to everyone, even mercy to people yang sebut nama Nabi, dapat ending yang husnul khatimah, dapat ending yang baik. Okay, so it's either kita punya hubungan tu kena baik sangat dengan Allah SWT, dan kena baik juga dengan Nabi Muhammad SAW, because these two will love us, and when we bila kita zikir, bila kita remember them, surely their help will come. Okay, kalau kita sebut nama orang lain, bila kita meninggal pun dia tak boleh tolong kita. Kita masuk kubur pun sorang-sorang. Betul? Dia kalau sayang macam mana pun dia takkan masuk kubur dengan kita. Okay? Tapi yang akan beri kita syafaat, yang akan berikan kita yang minta ampun untuk kita is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, miracle cerita ni, okay? And ni cerita yang ulama dah sampaikan. Okay. Then story of Imam Al-Busiri. Siapa kenal Imam Al-Busiri? Kalau siapa yang pernah baca Qasidah Burdah, Imam Al-Busiri is the one yang write selawat. Okay, write selawat yang puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, cerita dia macam ni. Okay, Imam Al-Busiri ni pada satu hari dia paralyzed. Okay, lumpuh, badan tak boleh bergerak. Okay, cuma tangan dia boleh lah, tapi badan dia tak boleh bergerak. Pergi doktor, doktor datang, doktor pun tak boleh, tak ada yang boleh cure. Kemudian apa yang dia buat, dia dalam kesedihan dia kan, dalam dia punya bukan putus asa lah, dia punya macam kecewa dia sampaikan praises. Dia tulis Qasidah Burdah ni, dia tulis qasidah, dia praise Nabi Muhammad SAW, Nabi punya jalan cerita. Kalau siapa yang ada time nanti boleh tengok Qasidah Burdah ni apa. Okay, so all the praises towards Nabi Muhammad SAW. So
Bila dia tulis tu, after that dia tidur. Dia tertidur. Okay, dia tertidur. So bila dia tertidur, dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad SAW buat apa dalam mimpi dia? Nabi Muhammad SAW ambil kain. So itulah nama dia burdah. Burdah tu maknanya Nabi Muhammad ambil like a cloak gitu, a kain. Kemudian sapu atas Imam Al-Busiri. Okay, sapu atas Imam Busiri. Kemudian bila Imam Busiri ni bangun, the whole body dia completely healed. Okay, completely. Okay, dengan dia tulis selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi masuk dalam mimpi dia. Okay, so masya-Allah, memang cerita ni memang sahih lah. Memang trusted. Okay, memang trusted. So that's why ada qasidah burdah. Nama dia qasidah burdah. So kalau kita tengokkan YouTube kan, qasidah burdah nanti dia akan keluar. Okay, yang start with Amin Tadhakkuri ni. So Imam Al-Busiri dapat heal the whole body dengan tulis quotes about Nabi Muhammad SAW. So for example, kita nak heal a part of us, insya-Allah kita boleh heal dengan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Nanti I akan guide kita nak baca selawat syifa together. Boleh? So far ada soalan? Okay, ada soalan tak? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, kita baca selawat syifa ni sama-sama. Kita baca dulu, nanti insya-Allah kita akan buat a bit of movement lah. Boleh? InsyaAllah kita baca dulu Siapa yang tahu boleh selawat sama-sama. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Apa maksud selawat syifa? Oh Allah, send your blessings upon our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the healer of hearts and their remedy, the well-being of bodies and their cure, the light of eyes and their illumination, and blessings upon his family and his companions. So ni selawat syifa, selawat healing nama dia. Okay, so sesiapa yang nak heal, insya-Allah kita punya hati, kita punya body, kita boleh heal dengan this selawat. Insya-Allah kalau Allah izinkan, kita akan sembuh. So I nak kita sama-sama kita try. Boleh? Dia hands on kita punya body practice. Kita baca selawat macam gini. Allah, bila I baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita letak our palms, both kita punya palms kat kita punya chest. Boleh? Dan kita tutup mata, kita recite. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita baca tu. Kemudian bila tibbil tu kan, tibbil tu bila Allah the cure kan, tibbil, dan kita movekan kita punya hand. Okay, as macam kita tengah heal lah, macam kita tengah bersihkan. Tibbil qulubi wa dawaiha. Boleh? Then after that, wa afiyatil, kita punya tangan dekat tempat yang kita sakit. For example, kita punya hati sakit, hati kita sakit, kita pegang hati kita. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Okay, kita pegang pada tempat yang sakit. For example, kita selalu sakit kat perut, contoh. Sakit kat seluruh badan. Kita boleh baca. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Okay, atau kepala ke, boleh. Okay. Because afiyatil abdan tu Allah akan heal kita punya badan dan syifa, and akan cure. Wa nuril absari wa diyaiha, and the light of kita punya eyes. So kita boleh pegang, kita boleh kapkan kita punya muka. Macam tu. Tu selawat syifa. So for example, kita tengah betul-betul sedih, kita tengah betul-betul rasa lonely, atau kita rasa betul-betul overwhelming, kita boleh baca di selawat. Okay, macam mana selawat dia tadi? Sorry. Sekejap. Allah, sama-sama boleh Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Baru last sekali. وعلى آله وصحبه وسلم. Selawat ni kita baca je. Baca. Bila boleh baca? Kita boleh baca 7 kali. Bila after prayer, kita boleh baca 11 kali. Lepas solat boleh. 33 kali lepas solat boleh. Atau kita boleh baca every time we need it. Okay, every time kita tengah overwhelmed, kita tengah anxiety, kita tengah rasa low mood, kita tengah rasa betul-betul down sampai macam tak tentu arah dekat dalam, kita boleh baca di selawat. Okay, so kita boleh combine dengan istighfar. Yang astaghfirullah kan, yang last week tu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan after that kita buat selawat di selawat syifa. Okay, so then dah habis, dah buat tu, kita duduk, it's either macam kita nangis ke depan Allah SWT, dan after that kita doa, kita punya personal doa. Okay, then we leave everything to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, so kita dah dapat the healing yang actually we need dekat dalam. Okay, once kita punya dalam, dia dah pelan-pelan heal, kita punya inner ni dia dah heal, nanti pelan-pelan dia akan reflect dekat kita punya outer. Okay, dia akan reflect yang kita ni less anxious, kita ni less marah ke, less defensive ke, tapi pelan-pelan. Okay, dia tak akan terus saja bila kita buat ni, kita terus tukar. Tak, dia tak macam tu lah. Kita kena buat perlahan-perlahan. Okay. Tadi ada orang tanya, later Ustazah can write down the video in YouTube. Oh, yang mana tadi? Qasidah Oh, Qasidah Burda. Okay, yang Imam Busiri tadi Qasidah Burda. Kalau yang ini, yang sekarang ni dia selawat syifa. Kita tengok, nanti kita tengok kat slide pun ada. Okay. Boleh? InsyaAllah. Ada soalan? Okay, so selawat ni ataupun bila kita remember Nabi SAW, dia reminder that Nabi was sent as mercy kan. Sebenarnya the mercy itself is sebenarnya form of healing untuk kita. Bukan mercy untuk semua. Kita tahu kan, oh Nabi tu mercy, Nabi tu sifat dia very loving. Bukan saja loving, tetapi Nabi itself, to remember Nabi itself is a healing. Is that mercy is actually healing untuk kita. Okay, because ada kasih sayangnya Nabi, so selawat atas Nabi akan heal part of us. Okay, so itulah dia Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. And Allah kata apa? And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to all the worlds. Okay, alright, Alhamdulillah. So Nabi Muhammadnya character healed people, his forgiveness softened enemies, and his presence, his salawat brought syifa untuk kita, insya-Allah, and brought healing untuk kita. So perlahan-lahan kita try untuk selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau selawat syifa ni susah, kita boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as short macam tu pun boleh. Tapi kalau kita nak macam lagi lagi impactful kan, yang ada rhythm, kita boleh baca selawat ni, no problem. Boleh? InsyaAllah. Alright, kita tutup. Hari ni zikir dia lain sikit. Kita baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh? Kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Kita boleh zikir ni bila kita rasa kita alone, bila kita rasa macam kita not good enough, kita rasa tak ada orang yang faham kita, kan, kita rasa everyone yang disappoint kita, baca ni, Allah is sufficient for us, hasbunallah, and he is the best trustee. Kita boleh the best tempat yang kita boleh rely on. Ni'mal maula, the best helper, protector, wa ni'man nasir, and the best helper. Kita amalkan ni, kita amalkan selawat tadi, insya-Allah pelan-pelan nanti kita akan see ourselves healing and growing, insya-Allah. Boleh? Okey, macam mana nak tanya, apa boleh buat kalau adik saya dah tunang dengan seorang lagi? Oh, okey. Okey, itu nanti insya-Allah akan jawab nanti kejap lagi Okey. Okay, so insya-Allah kalau ada soalan lain yang berkaitan today, tak ada? Okey, kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. InsyaAllah kita jumpa next week. Okay. Tadi ada soalan. Malu nak tanya dekat Zoom ni, apa boleh buat kalau adik saya dah tunang dengan golongan Syiah. Kita dah cuba cakap dengan dia tapi dia tetap degil. Kita doakan aja sebab kita tak boleh buat anything kan. Kita doa, maybe boleh buat salat hajat. 3 malam salat hajat dan doakan, sebut nama dia. Okay, so kita doa. Kita boleh buat salat hajat. Salat hajat 2 rakaat every malam for 3 days boleh, for 7 days boleh. Sebut nama your sister and nama tunang dia. So doakan semoga Allah pisahkanlah. Dia tak nak kan. So kalau kita punya spouse ni, dia yang tentukan kita punya agama. Okay, insyaAllah. Ada soalan lain? Okay, tak ada. Okay, thank you everyone. Good night.